Pozdrav svima, dobrodošli u novi video. Prije nego što počnemo, htio da vas zamolim da ostavite like i subscribe. Životna priča o Jeleni Karleuši. Jelena Karleuša je rođena 17. augusta 1978. i puni 39 godina ove godine. Rođena je u Beogradu i jedino je dijete novinarke Divne i kriminalističkog inspektora Dragana Karleuše. Kad je bila mala, više voljela da bude u društvu starijih osoba sa kojim je razgovarala, dok njeni vršnjaci njoj uopšte nisu bili zanimljivi. Polazak u školu je dočekala spremno, svesna novih obaveza i odgovornosti koje je očekuju. Bila je odličan đak. Posle osnovne škole upisala je Zemunsku gimnaziju, a pohađala je i muzičku školu i bila je član hora. Od instrumenata svirala je flaut. 1995. godine snimila prvi album za Diskos pod nazivom Ogledalce, koji je prodat u 100.000 primjeraka. Podršku je uvijek nalazila u svojoj majci. Ušla je u kuću velikog brata u kojoj se zadržala samo 24 sata i spekulisala je honorar od 5.000 eura. 15. maja 2010. godine Jelena Karleuša je održala prvi solistički koncert u areni pred više od 15.000 ljudi. 2012. godine Jelena Karleuša za City Records je objavila album Diva, na kome su se našle pjesme kao Krimi rad i Insomnija. Osim po hitovima, Jelena Karleuša je poznata i po mnogobrojnim svađama, kao sa Cecom, Darom Bubamarom koja je bila njezina prijateljica, i Sašom Popović sve do 2015. dok nije ušla u žiri Zvijezde Granda. 2007. godine Jelena Karleuša je upoznala 7 godina mlađeg fudbalera, Duška Tošića. Slagao je on nju za godine i rekao je da ima 26 godina, a ne 20. I na prvi pogled Duško se njoj stvarno dopao. Duško i Jelena su se venčali 28. juna 2008. godine i odmah je rodila kćerku Atinu 7. septembra iste godine. Nakon 3 mjeseca posle rođenja Atine je ponovo zatrudnjela i 7. septembra 2009. godine je rodila i drugu kćerku po imenu Nika. Koja slučajnost. U principu, Jelena Karleuša nikoga ne ostavlja ravnodušnim, pa je publika ili obožava ili ne podnosi. Voli da šokira i da bude pionir u stvarima koje su vezane za umjetnost. Idemo da nabrojimo neke Jelenine albume. 1995. je izdala album Ogledalce. 1996. je izdala album Ženite se momci. 1997. je izdala album Veštice i Vile. 1998. je izdala album Jelena. 1999. je izdala album Gili Gili. 2001. godine je izdala album Za svoje godine. 2002. godine je izdala album Samo za tvoje oči. 2005. je izdala album Magija. 2008. je izdala Jelena Karleuša Revolution. 2009. godine je izdala album The Diamond Collection. I 2012. godine je izdala album Diva. Ako vam se svidio ovaj video i ova životna priča o Jeleni Karleuši, zamolio vas opet da ostavite like, subscribe i da napišete u komentar za koga sljedećeg bi volili da napravimo životnu priču. Pozdrav svima!